Between two litty up in this box. It's gonna be good. Welcome back, YouTube. Welcome back to another video, to another banger. Without any further ado, make sure you go like and subscribe. So guys, today we're gonna be doing a gibberish talk. You know what I'm saying? Yeah, we're gonna be doing a gibberish talk. So stay tuned. Yeah, you receive the application here was so. Yeah, ribo na application here wo yone wanya kugudoro. Wait a minute. Gurowa. Yeah. Yeah. So ribo na ko batora about the interview machelo. Banai, badena nantulu na runyunyu la chihoni. Okay, no problem. Nda. Stay tuned. You will soon hear interesting news on this. Ikoringa. Aye. Bing, bing, bing. Hey, Rodi. Fanya hapa share. Subscribe or do this. VENDA. Tema siare. Recover phone na area ka MTG. Rikuri uwina bogisi na tombo. Uwina bogisi na tombo. Zino abade waliji. Bogisi na tombo. Bogisi na tombo. Bogisi la me. La mufu. La mufu. Uwina bogisi na tombo wona. Sina tombo la rendi kwa ziza kari. What? Ziza kari. Aburo liwina abo. Aburo liwina. Sondo liwina ni buru itanungalo. Aburo da walijia. Pepo. Kanesi bone balani wevari wabula ya batu. Dotani? Asibone wevari wabula ya batu. Ndiya bura ya batu? Ndiwane uzi ambao wone. Nandi chunde la tata. Oh, sorry. Chwa. Enda. Wakamba natapiwa. Wakamba natapiwa. If wakwenyaga nowa abari one. If wakwenyaga nowa abari one. If wakwenyaga ku abari four. If wakwenyaga zombie abari nine. If wakwenyaga ofa abakumure. Hello. 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 Irendi mudogo. Aikuringa baba. Apa? Ikuringa. No. Arari wakwenyaga ofa abari one. Arari wanyaga no wacherede abari 7. Arari wanyaga zote abakumure. Hello.
Ndimadekwana. Hello? Ndimadekwana. Nandifitapiwa pano nini kopa fone na debate bridge. Ndifitapiwa. Ndishuma zo via vatu ichivana malopa. Zvino ndandikoripo never like win abadi bashimenani. Watola koma. Ndisangochatsiriwa. Ndisangopengerwa kuti. I like winner. Nditapiwa. Bruh, look at this dude. Hello. If kafanyaga tokoroshi abari 1. If kafanyaga no aisherede abari 4. If kafanyaga zote hello. Nikamba nabone ma. Enda. Baka wanatapiwa. Yeah, receive application yawo zvino so. Yeah, riwona application yawo yori wanya kugudorowa. Wait a minute. Urowa. Yeah. Yeah, so riwona ko batola aba the interview machero. Nga 9 vade na ntuni na lunyunyu lwa chihole. Okay, no problem. Nda. Umona jibini man. Profile. Crazy shit. Dopo Dio man.